siya ni Sir Samar, another mahiyong-hiyo na Vice Governor. No other than Honorable Maricar Sison, Napapadisan, Han Ugo, President, United Giporlos Organization for Progress. Ngan, saya ang trabaho ng government, Bureau of Customs District Collector, in the person of our uncle, no other than Mr. Alex Ingo. Mga kasakayan, ang napakanatong Vice Governor Maricar Sison at Mr. Alexander Ingo.
Hinigugma nga Vice Governor ni Sir Samar, Honorable Maricar Sison, animo pag-share blessing sugat na animo kapanis, Mr. Alexander Ingo. Thank you so much po, Vice Go. Yan na naman ang atong pasasayaw mo.